अहानबद मरुइब पाउ Committee on Civil Societies Kangleipak CCSK की तरागा माथवेरक सुबह मपो कुमोन थोरम हौजिक वांखै खुनौ सुबम लेकाई लेबा सिटीजन क्लब द पांगथोक्रे खुरुमचरी ISTB बु मिटिंग ताबिरिबा पुनम पुतराम नोकचरी हौजुपाउ संतोन बिजरी हंदा पांगथोकिबा संगाई फेस्टिवल असि फेस्टिवल ऑफ टूरिज्म नते फेस्टिवल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर नि हाइना Committee on Civil Societies Kangleipak CCSK की प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोंबम हाइख्रे Committee on Civil Societies Kangleipak CCSK की तरागा माथवेरक सुबमपो कुमोन नुमित थौरम मरी लेनना वांखै खुनौ सुबम लेकाई लेबा सिटीजन क्लब पांगथोकिबा थौरम असिगा मरी लेनना वाफम असि फोंदोखिबनी अपुनबना अमत गायरब लंबीनी हाइबा हिरमच पांगथोकिबा थौरम अदुदा लमलाई AC के MLA खोंगबान ताबम इबोमचा वांखै AC के MLA थांगजम अरुण कुमार मदी CCSK प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोंबना अथोइबा मिथुंगलेन सिंगोइदुना सरुक याखी लोइनना थौरम असिगा मरी लेनना लमदम असिगी थौदोआ थोकया मियामगी असोपन यारप मतमदा थवाई यावना मथौ पांगथोकिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर मदी पाउमी यावना तोगान तोगान लुप क्यागी लुचिंगबसिंगदा अचंबा खुदोल तमदुना इकाई खुनब उतकी जितेंद्र निंगोंबमना मखा तारादुना लमदम असिगी इशू सिंगदा तोखाई तोखाइबा वाखलोना मांग थारगा मागी अनिंगबा अपांबसिंगदा चटमिनरबदी माई पाकपा ngamloi मरम असना अखोय अमतोइना पुन्ना चटमिनरबदी इशू सिंग असि थेंगनबा माई पाकपा ngamgani हाइखी तोखाई लंबी चलकान तोखाई वाखलोम मांग थारगन माना अनिंग अपाम सिंह मांग थारग चटमिनरगदी अखोई लेरिब लानसिदी अखोई अखोई माई पाकबो ngangani हाइबगी थाजब लेतबन मरम ओइदना अखोई अमखक्तुंग ओइब लंबीदा तोंगान तोंगान वखल तोंगान आइडियोलॉजी लेब तारगो अखोई अपनबगी ओइब इमा लेबा नुंसिबा हाइबसिदी अखोई खुदुंग तो लोइना खनबनिना इमा लेबा नुंसिबसिना मांग थारकान अखोइना करी कंप्रोमाइज ओबो याबगे अखोई मसेलनिको मतोप नते असिदा अखोई तोंगिना कान इमा लेबाकसे कन्मिनसी अदुगा होजुक ओरिबा इशू सिदा ngasi अखोई ngarang लोसिनगिबा संगाई फेस्टिवल से मखुनदी अखोई लमकोई कुमहिनी गाय हाई द फेस्टिवल ऑफ टूरिज्म इना अदु अखोई मददी मदु हाइनिंग दे मासी फेस्टिवल ऑफ सम ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ना माय हाइनिंग अदुगा नमथादुना थंबिरबा मिउ कांगु सिंगदा हेन नमथान नबगी पोरम अमग सिनबा अदुगु मकुमी मनी हाइना आई स्वाइना आई तेंतंग थमजगे हानगी चीफ मिनिस्टर एन वीरेन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हाइंगांग चिंगदा अहानबोइना सागलखिबा रोपवे प्रोजेक्ट अयाम सरुक लोसिलकले थबा सिबु पाइखलिबा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना चांगेंग तौदुना येंगबा होख्रे रोपवे असि मणिपुरदा टूरिज्म अमदी कल्चरल हेरिटेज चखल हन्नबदा नतना सेल थुंगी फिबम फगल हन्नबगी पांदमदा पाइखतखिबनी Coalition Against Drugs and Alcohol kadana lisang sidna ngalingai matamdagi nisagi mayogda chatharapa campaign ni sarugama oina amasung Manipur khunaida nisana piba chaitheng singbu pakthok chakthokna wakal khanthaminabagi sarugama oina ngarang kadana sinduna nomagi oiba academic awareness program ama Wangoi Higher Secondary School da pangthokre mayai kaba nisana mahiroi khunaida piba chaitheng haiba hiramda chathakiba thoramadуда kadagi president Hizam Priyo Kumar amasung Wangoi Higher Secondary School gi lecturer Dr. Mohammad Wahajuddin Namaruiba Mui Singwena Sarukaki. Amarom the awareness program asigi resource person Kadagi Secretary General Takhelambam Gi Chandra Maiteno Oiki. Taramadu Kadagi Secretary General Takhelambam Gi Chandrana slide so pi duna mahiroi sing the Nisana Sohanba Kayaki Matang the Marik Chumawafam Gya Thamduna Mahiroi sing the Wakal Tahanki Nisasi Manipur Gimafam Gya the Yamna line of Fanglakpana Nahasing Nisa Jabagi Chang no Monomagi Hengalakli. Maramaduna Lekai Club Merapai Bisingna Fanghandaba Madi Yolandaba Matautai Masina Ikogi Kunaibu Masamo Fana Tambada Yamna Chowna Mating Pangani Amadi Tung the Pangtokning Batabak Thoram Kuding Magdamai Pakani Manipurasi Nisa Jaba Lake the Balamdamo Hennabu Hanabada Mahiroi Singi Togdang Yamna Chowna Lay Masina Tungi Mirolama Nisa Chadan Amadi Masamo Faba Kunaimo Henbada Yamna Chowna Mating Pangi Mayai kaba nisa singa si fatte khanglabani na mahiroi singna kaidongnungda sokloidabani amasung test suktok tawroidabani masina makhal kyagi laina laknabagi maram ama oi maramaduna masi thinge harabadi laikai gi club merapai bi sing amadi senior citizen singi yamna chawraba thawtang lei haiki hosipaugi marthana temba brentang luminasi honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari
aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Give him a key, you know. Other become more. Sige yung say, next time, tinachek sin na laksi lagat ang kabani ne. Dadarang se, juhar habaga am takidar bo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Basige yung masibog, aso yung ang ko kada batagi. Next time, tina ngap selli. Next time, juhar habating ngap na basim bani. Zaman cek mo isi na mana, concrete katok na tina ko matanda. Kapamil amuk kaya hengal adli. Next time, strength is in the quick. matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matung na mayam mukana taram nok chari makata pau pisari Manipur da thoki be irang na maram oiraga awaba taraba Manipur gi tongan ba relief camp te leiba IDP sing yauna awaba taraba erecha singda alumni GM College of Science Class 12 1996 amade 1999 TDC batch na senduna leptana mating panglangpagi makha chatharakpa oina ngasisu kumbi awang high school relief camp te kumbi apunbagi oina comprehensive health camp and eye checkup amadi kumbi gi tongan wa firm sing da leiriba IDP sing punna chakawbagi thoram amasu pangthokre yaima eye hospital amadi we care foundation ga punna khusamnaraga pangthoki ba thoram adida neurosurgery Dr. Amit Kumar Mayanglambam MD in charge amadi DM in hematology Dr. Irom Anil, Medicine Dr. Uthan Yauna, Gyne Pediatrics amadi Orthogi, Doctors Kyana Sarugyaki, Tharam Madugi, Matang the alumni gi active member, Ningthau Khongjam Alex na, We Care Foundation gi Kuthang digi Mangal Care Hospital na, ultrasound ECG amadi radiologist ki kudong chaba fanghanki. We Care Foundation na lem hidak langtag doctors amadi staff kya mating panglakhi amadi yaima eye hospital mamang dagi tawduna lakpa gumna ngasisu mitki laina naraba kaya bu lainki Camasda cataract teresium amadi atopa laina kya na naraba ahal singbu yaima eye hospital pukhalakuna makoi taraga mari lemna surgery tawnaba makha taba test taw hokrai Manipur da leba yauna India gi manung amasung mapanda lekiba alumni gi member kya na Cam asigi da magta chawraba mating panglakhi makata na suleptana lamdam asigi awaba taraba miyamda mating pangki gani haiki mamang gi khoi health camp dasu adum ujiki we care foundation na hidak langthak dagi magi staff sing ke pubiraga mating yamna pangwiki handak su dudagi hengal laga we care foundation gi through dagi koi ultrasound machine nung ke ECG machine dagi doctor mayam dagi staff mayam dagi pharmacist mayam puraga tobiri se we care foundation dagi tobirakhpani simchu we care foundation bu abuga su thakat akoi na kai khumna bu chari Asigumba health camp asi pangthopi bagi dama kidogi general secretary N Sankarna thakat phongtorakli Lairo Prajana namna leiba iramdam kumbi loinana akoi kumbi da leiba IDP mayam loina free da mamal lawdana akoi mit ki cataract terrorism glaucoma na singma tong antongan ma layong mayam ama paisa lawdana free da operation gi oiraga su anything adu sangma charges khudi mamal amta lawdana akoi awa tarbi isa mayam gi mateng pangbi wa hanya leitana koi kido Hosilis lakpada maroiba pau khana pisari Committee on Civil Societies Kanglaipak CCSK gi taraga mathoirak suba mapok kumon thoram hojik wangkai kunau sebam laikai galaiba Citizen Club ta pangthokre Hojik pau gi na di ICB na sandok chari ba pau matanga solution jare mit ing tabiri ba pumna mapom khana khapchari